Qui és qui més guanya amb un sistema patriarcal? I hem dit en talls anteriors que, a la natura, qui més podia gaudir del plaer del sexe era aquell qui estava més dotat físicament i que, d'alguna manera, els estímuls generals que ens arriben ens muden la conducta cap a la monogàmia sexual. Es demasiado religioso. Todos necesitamos a alguien que nos acompañe en el camino que tenemos que recorrer. En alguna parte del universo existe la persona idónea para ti. Y el sentido de la vida es encontrarla. Junto a esa persona por fin podrás llamar vida a tu existencia. Però la monogàmia sexual és un instint clarament imposat a l'ésser humà. I first saw him that morning in the lobby. And yet, at no time was he ever out of my mind. And I thought if he wanted me, even if it was only for one night, I was ready to give up everything. You, Helena, my whole fucking future. Si emparellar-nos per tots temps fos un instint natural, a Déu no li hagués calgut dir al setè manament allò de «no cometràs adulteri». I tampoc existiria cap llei sobre el divorci, ni el canal de Playboy. Arribats a aquest punt, fem-nos la següent qüestió. Qui és el major beneficiari de l'actual sistema patriarcal? Un mundo que tenía las puertas abiertas para las mujeres como yo. Pero Abraham estaba plantado en su onda plástico burguesa. Que s'està morint, filla. Això és el que he d'aguantar cada nit. Resa per mi. Father kissed me for the very first time on that dance floor. And it was then that I realized that I was going to spend the rest of my life with him. Haz el favor de callarte de una vez. ¡No pienso callarme! Ahora mismo. Jamás en tu vida me has dado nada de corazón. No has hecho más que pagarme lo que yo te he dado a ti. ¡Susan! What do I think we should do? Look, Mommy! Maybe I think we should be grateful. Are you sure of that? Am I sure? The important thing is we're awake now. And hopefully for a long time to come. Forever. 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 Let's not use that word. It frightens me. And you know, there is something very important that we need to do as soon as possible. What's that? Fuck. Why do you want to have a baby with me? You can't stand me. That's not true.